Yo, my peeps, what's up? It's your boy Stabakans going around Stuffy C, Leak Tie. Ja, nee, my mense is weer tyd 2016 na my awards. En soos julle weet, Tabakans is genomineerd vir Best Afrikaans die hele nacht. Die hele nacht. Come check it out. Daar wordt hier geslapen, YB after party. In de 657K, nog